ana won kasa mu a wohuna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ne nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se Uniadofo aha eye ban herbal center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nompe mu ana won kasa mu a wohuna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ne nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se yenka nche odofo se fasa haw ne nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetena fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene se Uniadofo aha eye ban herbal center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nompe mu ana won kasa mu a wohuna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe Uniadofo aha eye ban herbal center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nompe mu ana won kasa mu a wohuna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ne nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se yenka nche odofo se fasa haw ne nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetena fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsam a enyeyi osori gina ne nan so person nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena nompe nim ba nompe se yanka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori aye friend faith evangelical ministry na udru ho pe wo se o hwehwe ban ye be chi on 2 free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo e wo sunyane polytechnic na se sunyane poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opa bia ye frɛ ho magazine
ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa unompem hawo anase nkasemu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoyemfuo mu koye nnwuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma ewo difo ene ewo difo odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wa difo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wom ne se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene wo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo honhon na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyame 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese amen. Ashoma eba munyina che ne wakwaba Edmoba Koowaa Jumade so e Koowaa TV ene so obade no e de ache mienu wa mamoja e de afusane wo ye mu a na wo se ye de na seda ye de ma no esanse abranyina oye na na doye wo ho e ma ye da minim se jidi ni bi agime so say amen if you say enye ya hoden enye sika enye ya enye bibia enye position na mom no it is by his mercy ena ade achi ene eyo kwada yaba ne de na yaba if it's abria ekosi se na wotwe ebebo orofo ene yentina de bia meka me say it is absolutely
stories making headlines in the world of showbiz and I yabo no I bet to be up so I'm also who dear etwa de nchiche e social media no eso me did Diane edu hene but then mamenka will say aboafo bi adaroma ena wonom ejebre anope biara wo mutebre o musike twitwide eso yasne emi edi dwumede ebro as a PSC enkoma CJ fashions kumasi amekoma ojebre eshamatade every single morning the number is 0268 505021 udra mekoma ashafem junction ho ena ne billboard no esi directly opposite of Danny Sports and Tafo Papa Lynch Rapper and of course Vanyo Pabe ho and I'll be home man CJ ko na atade bia opese ohye no onye emfama locally made designed black I love it it's also called na yenye bi emfa ema edru me bia na yasesema I placed the order I'm like hey me pe black hair because I'm still mourning my brother big shaka taka and you know why any pepe the stones abobomo amame so if you want it you love some just go over there na onye bi emfa ema as there be my enkoma bam 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 achemfo ba enompe ba enkase ba osebre na unompe ma eye wo ya wo chika say ebupen wakobobo amasebi onya dislocation of the feet the arm probably the back make sure say obeko ban herbal center atonso agogo aya sabia nechi na obehu achemfo oso ba odinu bina hahaban ni dunsi ebesa yade na ama akoma etimi atoyem sanso na kopie me ewo tama community 16 Bawa City ehonso no obehu ban herbal center ewo ho area for magazine sunya na abonto so obutu ho the numbers no eruli ewo screen asia na wafa na wajebre na one no atwetwe nkomo efise osi adoma chede no obade no de ache no enti udu na kache nko ade a edru or the kawa eno anu no obenya freedom na sebie son sebie nyado asade ofa no ekwa obedru na kache o female ward or VIP ward special ward na male ward enti baby a obeda no enye dadweno kra eno anse obebutwi na wakọ na msi udu ha obebo winsem prapra edi ama achemfo asdebio me yemfama odifo na na yebo a ojapekrom baba emwache esre ebisa wo se na wompomu etisen yenim se obo ade no na daromenti no ena no papa ohun eye baba se brave odofo sebie son mobro wa nyanka wo munyina eda papa yi abem no titru ebi ana wadwene mu kan kakra sebie son odi hyebi oyere no ma ensisi so say basa eno ani say obetabri no na wode na kwadan eye odi4 na yebo ewo japekrom na akopie mu a mepa chaw o Yesu Kristo di mu nsano wode hye no ne ho beto no ama akoma etimi auto ya bibia mekam se obi benyawa na efi yade enti sebie son sebie nyaado unhu ehom popoye bia enti na ho ema sebio odehye no omone ho adegya ansana otutu meka edna koja pekrom da bi faniko sisi ya na papai onye no emwa adaroma the numbers no etwagu a na wafa na one no atwetwe enkomo emwa biara esefata no odifo na na yebo a ede bedomo ama wonsoso no enije ayewodia yeshime live on Facebook Koowaa TV streaming live on YouTube Koowaa TV Koowaa TV GH so YouTube no I know Koowaa TV just like that you're live on your television Koowaa or home TV Sanso any live or some Darkus initiative some Darkus TV so share the program for others to be part of it like I always say we share na afufo so answer akabi then you drop all your messages via the WhatsApp line at your screen also after comment section or Facebook you drop your messages they're going to read all of them for you live on the show Mel Falumba the nation's uncle the adorable Wajineja Waji Niche cream fe Wajini blue and dotted blue with a gold match chain wabetna say omimi ani phone so sanso and the radio man or no so no I homoje wabetna so sante ne de mitimi sorry normal time it's ne enukumbia anyhow what's not say wajina Bible utimo say ever ready to roll but then
Ma mention crying to na yenko yenim. Wherever that you're watching us from, I love to say thank you for choosing us. Those of you watching us in Sekendi, Takoradi, in the Western region, Cape Coast, Bibiani, Bekwai, talk of Chichire, talk of Obuase, we say thank you so very much for choosing us, because there are a lot of television stations. So when you choose us like this, we can say nothing but thank you. Yes, yeda basin mama monya mi jirabe ke belenia enwo matiko number 1 number 2 ke kame na se adonabo axin ele ke bia mo belenia la yeda basin kwa fanfan so ichicho hon na yeda mu nyina ase. And now I want to talk about unity. Unity oba yede mo yese enkabom odofo enkabom eyade bia ehia enkabom eyade bia sebie son sebie nyaado se sebie ebi eba wafam a ana se wakwan mu a wotimu se ema obi bia wo ye no etoda etimi etumpom enkabom mu ni ho a sebi adwuma pa eni ho enkabom mu ni ho a adwuma tete na se adwuma mu entitimu etimi eba enkabom ni ho a aware mu entitimu etimi eba enkabom ni ho a enamfo eni chese enoma bebre entimi enkoso adentia sebi son sebi enyaado oba no aware mu a se wona woyere eye baako a obonsa awade no etimi eye kama etimi gyina maadwen ekoben krom wotimi hu se sebi son musika sem ifie ntotoye bibia eye kama but sebi o man kamo mu a bosna no ma ayebasa enkabo mu ni ho wotimi se obanya ni sika odiesie ompese obekama be ma ne hu because me kudie me ba be kemme be ma de etomre bi enya ne papa o ememe nyina ma me ye baako sa na ye no ma ne bebre ye taka yes but ebi mo so wo anya sa na wo motie obetimi ne wukunu aka bom mo say ma ware ebe from if you be from wo de ka crowd ne de kakra na ye kama oba ho chi na be ma ho chi na oba ho na se ba ko ani ti a eno identity mo ba unity ni ho wo de esi okay kira me nyansa me so me kire obi obonsa abrebia no enu o man ka mo ka bom man ka mo betimi aye ne fast no mo ntimi enye enti unity ehia adwumem sebie son sebie nyaado unity ni ho a obonse adwuma no entimi enkoso because me ba me nim say camera yem pepa ho enti enye madwuma me twen se me director ono ena o meye dabi but at least me ba na me hu me ho say Diane oba e wo fia ha enti camera is why you feel kra on twen se director emra no me pepa ho a eno no me ya bonse director so wow so ho anasma ba fi bi gu ha e wo se me ye nikwa se me de etwen no me nikwa se me ka se enye madwuma the moment am me ye no e di nka mo ba ma ono so so hwe bibi foforo then adwuma no ebetimi akoso adwuma bi a wo ye o company na wo mu no e wo se mu nyina wo kese mo anka bo ma adwuma no entumpon chichemu aba me de we de enye madwuma ye present adwuma ye ukodu studio obi adidi agu ho osi enyem na bidi go ntimi de me fa bare nka wo fa na out now ebo akra ma wankasa kra no we are very neat but osi nye wo a enti wa yiwani eno no enka bo ma mte bia na studio ho aye fin ye twa manager na ma na ba be ya na me fa cho enamfo no sumwe da bia no namfo no ba kwani ate da bia ba kontade ncha ba ko edu bed na obi adi ama na wani aje me madam fide ya wo ye edream bed o ye mi say me wo ye mi say me yare o ye mi say what do you do when you at dodo enka bo mu ni o and at the end of the day no want to no person be ye bi ama do you understand let's all unite na bibia enye kama Ghana ha eti obi ti kemu na wanu nso watu atwene sese wo hwa enso oto a watam ne bola o se mekoto atwene gata ne nso ne de ede ne ko o nya me na mepra o me de zoom line for ho ye de madwuma madam bra sister mama esenka wo ye ni ya da bia so kwa broche ho fe baby wo fe na wo so ye krom ha wo betimi aya ama sebie so sebie nyaado ya kwa ni bi na enye kra na ekwa mu ye nita enka enye fe ni na ye nka bomu ba ni na ye twen we adwuma emwa let's unite na bibia enye kama I can go on and on but I don't want to bore you with so much talking let's unite na bibia enye kama it cuts across all over the place baby
Minim so be ne sa pepe edi ama me. Ma memra na me mama the nation's uncle. They're adorable. My affable. And then when she dance me nim. Say nukumo ho say den. I don't know, but he's looking nice though. How are you? I am more than good. You are now, shouting, talking loud, and I'm happy. Yeah. What was wrong? God bless you for your What your was advice. wrong? Because we were quiet in the beginning. Don't Why? forget today is Wednesday. So? And I have quiet time for my Okay, it's okay. Yeah. So you're Wednesday born. Yeah. So it's like you don't want to. Yeah, Okay, fine. okay, I come to you are fasting. Yeah. Oh, okay. Diana, I think I'm going to show Nipa Bia Wuti and Ohe. Obadi and Yannick Cassia. Amen. Na wa umuso radin shira. Amen. The topic no saka kura kwan ya fast wo domo suko ewura mu no. So obadi em fanchewa untumi. Radin shira sa kwans. Menim said the biara da program ayeye no. Inya nipa ba ko bi onya ade bi firi wo asesa ne tebea. Enti sa ade ne ho nko ano awurade be shira wo ho. Da bia meka ze twene se wote asempa no anka nchiro bi wo ebebusa ne mogya firi wo. Enti nipa atem bia otra sha afoforo nkura ma nipa ni ba wo so no wo ye ne awurade do. Enti awurade nhyira sa afo ni nyina. Na waka ni nyina ntimi hye dan to emunchine bebere. Mesere e waware mu ye manka bomumra. Kabomu wa waremu a obi ntimi mfira bonten be ka se oyira yesi ukuna yesi ma wonyini because mo amu wo do different bi mu wo mo kabomu different bi ntimi believe mu se entimi nsi eno na nipa na ya wakoto so kra na wo se busan se wo na ya ade bi because mo kabomu ne too tight wo expect se e be koso sa enti e be sere se awalemu ne yaman kabomu mra nkabomu ba wo se ukunu na mabonte e busi na se mini waka ne se ye mebusa ofi na wo ka the same thing eno na timi dwene ho awonte ye se mo de pa na mo de nam odi ase nyame ye sa de ne se uhunu ne ya o masa sunsum ne motena to be du nkomo ba bi ye yu yira dance no be ba no so be ka the same thing enamfo amonam the same thing se nkabomu obi ntete mo ntam wo skuna mo adamfo bi na wo sia ho no kakra ne nan ne nye na we very stubborn to extend say ya so me akura ase kwadi koku iskabra no akrom se me kotema na se de obesi akeka nsem na me mfirika mu nsi no a wa otumi se me fira akura ase ka mu ne siye enso obisa me ade same ni okan no it match se bitwa mu straight de ne ma bi koma me na na afi na mama ya bo se ne nkomo na fa ntu kodu fi hu na na akra ni ade onim ba bia wo hye onu anim so hye private pa so ba bi obetire se on nam sisi ya no the party of yambeshom because unity is strength. Awurade Nyankopon enhyira obi ana yesere edwuma mu enwo ho. Da yan se da bia ye ba yesere na me yedi nkitu bia e ha okakra unless wote ba bia firi ba because nya sa na ete sa na asem na ete ti se nkabo mu wo ha obi yamfo so ye ka kire ne ntam na afiri wo ne yekoya nim. Awurade nhyira topic na dem ni se ne wo fie ne so afa nya ne maame wu ya afo so ni nuanom aya aka no no so afa nya ne papa ni hunti won kasa fie fo ho biem no no so afa ye nyina ye fa we go fa. Absolutely. Hi, darling. How are you? And then see about. Is that? Yeah. Yeah. Exactly. All right then, you're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH, streaming live on YouTube, Koowaa TV, Samdaku's Initiative, Samdaku's TV. Share. Those of you watching us, we beg of you, just share for us. We really want others to be part of the program. I told you the other time that our normal, Facebook channel has been hacked. The Koowaa TV that you normally know has been hacked. So we have a new one, and the new one I have to add the GH to it so that, trust me, others can actually follow and be part of the program. So do that for me, and I'll be very happy wherever that you are. Let me go on. My first story up me de ebro and I don't pay any say. You know, buy a friend or abna koko. A man for sonya bipolar. Any adia emanenam so must be a son se be a nyado. And crofokra one more and no other oba bonten a whole list. Edi ebaye na otimu say home tea we be someone say na dey na ya baba we nti must we come out and say maybe me ni we ada na eno enam so ma say be so amafo bashi ni yi omo bashi no we say baba nti o say share ono name sama any names or dey baye no say be bloggers bi NHS say one mo posting one mo blogge e ma enkrofo kra ne say bi o
eti names no na names no cry the onye afi cry down on the for everybody. I show me share video no na stay with us. That is what I'm saying. Say it's not say a initially it's like, you know, when I have a relapse, we call something hypersexuality, and then you have recent thoughts. I'm somebody who is always on social media. She says any our radios. Do you understand? Because me myself no man bet na radios na man can know. People feel like, oh, I shouldn't have said it. But what are radio shows about? You talk about people all the time, whether it's the truth or not. Why are you people allowed to speak up? Is it because, okay, it's an institution and what? You people are protected by laws and you people are supported by politicians. So it's like they use their platform to their benefits. I don't have anywhere to go. Me need to come in a radio station. So if I have something there, it's the social media that I will interact on because and Zabete the Okanasi and yet our reform man your madena na babontin. No. And you said you obey me, baby. When I have a manic episode, we call something racing thoughts. It's in your be brave about team. If you have really studied me well, seminar racing thoughts, I talk about almost everything in my life, whether good or bad. But just say in cophobia or more popular, and I say or more in power, can't you know. People feel say, oh, my target or more me say omodin. I want to put it on record that when you have bipolar disorder and you have your manic episode, you have racing thoughts, and you talk about almost everything in your life. It is the bloggers and the media that focus on the popular people. Do you understand? Say popular people, they are even bigger people that I can even mention their names. Now small, what will I gain? Me, I'm not one of those girls, maybe since you say politician and I say music person with me about my friend is say I was blackmailing them. That's some mommy scar. If I'm doing this for personal interest, and come through BR 11 say 1,000 pona mejia, I will make over 10,000. No, I will make like over 100,000. That's many people. Still now your politicians and musicians National Council of Chiefs names are any beyond Ghana, but it's not necessary. When I have my relapse and I say something, what we can all do is maybe, you know, keep quiet about it, and I say there are ways where you stop some information from spreading. Do you understand? It's not my intention to break anybody's home. Now say, oh, wawarie, na obini ukuno akoda, na nuntu ni ukuno bejaya, na maybe they make my head. Do you understand? Wawari. So that's Abnakoko. We're waiting for the chiefs and all that you really come out to mention their names so far. Don't running show ni pebia. Unsha Abnakoko. Unsha yempeni mfo akofifo na ewum no. Na wanya omo akese. Adanya wutikurum. Na sabeta frache. Wohine a ubu no. Sabeta frache wempia ubu no. Minister ubu no. Politician bi a ubu no. Anase semtweni bi a ubu no. Na emufa. Be mfanse omo 100 emu 50. Omo nyina na obaba akwada. Mbede hunu nyanza. Obaba akope. Penimfo aditra yebu omo no half nyina ne nada. Omo nyanza woy. And trust me, okeka ni see no. Me ne okasese me MP na me na dada. Na mko so MP ne na dada aye metamfo. Because me na mnimani dia me nya na wondim susu me nko ame dia ene na me bete. Ti empanimfo ne nya adwene mo kokon aban mu ahemfo kokon se betafrache ntoko hunu ni nyina no obaba akopa ase mo fidiba. Ase betafrache mo be man nyina aka bo muro obaba akwase a mo plane e besisi so. Mo nyina musunsum ye pe. Akura na abrempon ye na tom so. Ni huhu eda mo so. Nti no se betafrache oye bibia emfa ensisi so. Na mebusa se so oye panyiri pa na wotena ase hunu se ababa yi. Ayamfo nso bi atisi. Now so condo as any work can tear Mamma Konya Mamako because me who say me kwa memra. What Jennifer would do to Sanamon any saying? I said, be sampling for radio or my anymore. Who should say, or man in Puntu, or man in Peja, a bit that bay na them. Tia Bebressa, the Biamcas a gun a year, your dear Yen, 2 Tima, your own pebble before the co him.
because ya man kofo bi difi aka mpanimfo a wasase ne so na aka asase na ankasa mu na twa ne se oman a ye tu ko mu no okwa promu ye yo bompa ye ma wo na oman ni di ya na mo nso mbedi ye mo so mo de mo ba ya oman no mo de adwamamo musuo enim guase na eto so on the house of chief kura obo bedi eno ye wotu half of chief house of chief was a half of chief no ye house of chief ye wotu anya ne wabakwa eye ne oda so teso wodi ase na we enum nyina awie na obetran se panyin obekasa amwatie bia wodi ofiri se asembe pa na be pia firi na no anana dwiri mu aba ofa mamisa se edie pa dia na sebie so sebe nyaado obi bebisa se ebesie anaso omu ya ma sebie so mesra mi bisa o ama oba wei enko na Ghana mpanimfo bebrebe we nyina obia ase wo makowura ho ede ne na ya panyin na sunsun ma ya daveto ko bebia epebia wo ya panyin na oni sunsuma na ya to na bi nie e ma ya powerful sunsum no muni oni na wo sunsuma wa bodam wo sunsum na se beta flat ko twemprent wo ko enu nza ha no se be honye ana se beta flat ni otawa ti oyo sunsumu se be chiginafo no e kura nka njo so do ho aka oba bi na se ni se na betie nti ye mo amane omuni sunsum na mu aha sa metena me sofo ni ade ya cha me malam ni basasa na ne omu ye bia nso ye fi nti se o malam kura mpa ontimi nta na chima nye ye Job 31 verse 1 kenkan wasi apam na me mani apam na me mani apam aden na me mfa mani me nkari ababa menkari ababa apam na me mani apam nti aden na me mfa mani enkari ababa tisa abena kokko na sabita frata oni wani wa apam a wodi wani be kwakwa kari ababa bi tisa abena kokko sabe adwumadi ekura position ekura no so won so oni position ne wa apam a wodi wani be kwakwa bu nipa sei omanim guase na omsole na abo omutiri so no na ya na abaya na misu no wa ma ho kwa mo bi ni wada bidiri ye pa so wie wotua wo kakama so wantua ka obo akọ makama wodi kofie waje akodi asesa wotebia na abesole se ebese migusa angofo no fi na wi abaka malo polio se wa wode ade by eno yare ya na ade no turi onim se owo eno no ana na angosa ansa no obewe mpanyfo unim se sa yare ento so no ongosa ansa no obewe mpanyfo bipolar e won so di bipolar ne ba na se se be panyina awi obi akobo amane bipolar ne ba sansem fina ya okeka no ede na de ma di bipolar na be record ne ma bone e wo munya na be kana bonte no wie se bloggers na ye ma sa ne ma ne ko so na wan kan blogger no wo wadwenu blogger bi atuma broki obi adwena hunu se no ye ye ntie be kana bonte ni ababa ne ye na ye ka busuafo hwedi san emmoa no eye ne ma miensa 1 ebe drus wanya ni munyamfo peso wa no no be si ni nhira kwan 2 obetime twane na so at the younger age ko ye kuro man panifo ni binom so hu se wode na ni monyam ni position ni mbetutiri form am na free sa you can go extra mile to survive na wo mu no ye beto nto wodi asem na se yes go ya tikroma ya hunu bi nti ye nsem bi se meka minsuro ameka konkon woni mabu ne be wo so nti ase na se woni atena do wo fa betuma na ma chewa bi hunu bi free ye no na fe obu ato ye mboko ye ni ya na mpi mu adada ma ye ko se de no ye de no ye ebe si na ne party wa ba ma ye nka ho hwe wo ye dan di ni ye tana no a ni ye tano dayan me de ni ameka da bi ya tra baba ni se onya hwe yie so nim some pay 40 na ebe na bra bu ma opportunity ma no so select baako wo de ne bobra ko na nim da so obeja so obi ani ribi nko no na sebita frache troba ayowa ena wa akonya so nipa bi adidi mu bi emom so obi nya ware onimunyamfo bi wura ni fia na chance odidim na yere nsabu wo mu da because we onimunyamfo wanya wura troba dia wonni option na no kura onimunyamfo wura troba ayo particular ayo bi aye yesu a okwa ne dia dis odi oso be mu obi adidi ayo no bi a kireba bia wo firi ba die ba sira busua wo firi mu na masa ma akonya na minim enantra ba biem eja ntia ba biem ebe ntia wofo asem biem mitimi twene ho a mentia se now fa wonyine say ebi so aye tia no but tia na ontie because of ebi the so called bipolar na wonam no e na ma de ekoso dayan na minim firi nkurabrem ni se akura so de o ma mikipu no
no what emfa of voice out. Okay. My you say the banner on so so. They say na ekoso. Dear na atifi abran kokko maame ano. Dear na atifi ne papa ano. Nwanzo atwo no to abla boni so sa na mframa wodi hupa de awonya. Ne monyamfo abaya tesew anantu ejako bese eto nofo animu ehwene na ade jimi wo sei ebe wiye sei. No wi abeka se monsam twafo de mutimi kan ye wom ni yenim tini awo kan ye ni wom ana ye ni enim. Sem twafo timi kan ye enim no omom kan ye enim ni nsinso aso eba won so. Tine bi wo basa tan de se oso pebidia ene onso koso ko wanim. Unya platform na na ntim fan tufo. Ana na ntim fan kura de bi man nye. It is because she's sick. Well, it is because all your intia. Because I don't mean who says on your area. You want to our interview. What my can ya o kanyina. Dia just any o yale na o kan ntimi hye so manenka. Ah? Let's look or so you are fan or the bimba. Ah, some no yale. Do adwira to wo se wo de biem beba. To o twan na yale ne ba wi anu akofa aba. Aye se convince ne yadidi watam. Wo prane. Isa we mfele ne kakra mmia kakra meke kan kwajasem poto lo mfanche mu hu se me no me yare kura anu hu misa no. Wakumia me na du level na yadidi atam no no de aba. O prane yansa no woko. Tino mu bebre ne fun betum ayira so ade twotim je se me kula me ko yin. Ko madam fuchi wona me mam fre chi o be fre na la chivi o. Wani da ho. Wanyale we. Ene ne ma hunu so wanyale. Go wuntimi nyale ma metena se nkan kire se ayese konfu asebeta frache akoma ba ne so na tumi abe process wo ya ade ni wi ana wa onim ni ayeye. Abra wa chame fo nkan kire wo boa. E ba se ya san. Tinyama sra ne se o ma na nimra ne ho so. Na mfama de hu pa de awonya. Na nsa ni ama nipa bi nya mmobo no dan. Uye se ya na metena se mo fa se ne yale mo fa se ne wu anya me mmobo. Because they why? Because we dream adwene na kura wona mo nipa. What you say? Come on, you man, every man do was a. Where do about watch member bebre when you are woman? As I bore man who go money mass. Now a penny no way, Jimmy. Yan say Yanni Bayo. We are penny as a sabby Jimmy Tibia woman. Say Yanni yo. A bag good so as I still and go food in what kind go. Come on, my son, you've been to me country. Be our share on earth. Not true. I was about ready. I bet voice out a moon so no be that body. Na be me bi kon da so do so we MP we panyini we prime minister we presenter still I want to delay so be dia me di ato ho nyansa be ni wo awrade hu abra kokomobo no hunu mpanimfo mo ye o mo dan so mobo so mo hunu ba bi kura sabe ye de ye be ma hye o mo hunu boxer kura ye de be ma tum so mo hunu se be bo mo abrabo amoma ko mo anim dayan Afaro because I don't think say Sebio oba sebi of radio na bema mema dudu enti say nem say mema no wo mbe ya bro 100 o because the list no dey aba so the time na say 100 do benya 10 million o kan wan say sanku benya 1 billion which is the 100 there or the omogu list so aba kure no 25. But the bidding can buy you. Oh, no 25. So I'm going in my list. My list no. And see if he say a Mjabi another day. To know home. Now, now I come as I'm not down just in Conor Moza. Near met me a binny. Now, cast a chrome, a cast a sabita fracture will be any gala. Mamma said, "There's a crash binny." Mamma Bako here, my own dao. Mamma, my own say, I'm from Zona, my Rihanna, and my own order. Jimmy come as some ayana minimum American. Ye bema, me two years some wabasi or saname, Yamana me trumpana, make Madame for Bema be able to me trumpana. But Babette me Bema did no one and for friending. My head I can't as a medium and pen and fool. What? Secret, you know, one be. A man near Damre was Anya man, you better bombs this year. Better bombs this year, or you're the class which and trouble ones at Akrowaka. And your full grad of a friend about me, I'm not to this in so bar. Waba. Na chat se do be si atwe no na obi timi store ya fridge na bia waka so bra ya no ton fridge o meje fridge won so so obo an fridge na sini da bia on toy eti mu modwa ma mo no e ba mu sikwa so sa mo bo a
Mu polish to a certain level. You need to say now. No, dear. Money be. It be not there. This time system no need. Now it can be all of us. For real, it can be all of us because you were it might be or how we are there. Sebi so it's the sebi. Bema no cry. We need be a so right to. Not this generation. But Akwaba use 440 million and na kwabrane beba and wo goyin there for the name before come to me isa the young guy na okrasa afru ni mema hodo no akeka bo ebi a wo shikada de bi onya na jawa to ama no. Not all of us can do that though. Anyi nyina what I say anyi ntum sa ye na mapa ma mo ti say ye do mo no ye nya kwa hwe bafuo na o sebi so ebi ni won say ya say no pa ba ma no ya ye sheje o dan Incoming. I'm go for nephew. Go for nephew. No more dying. No more dying. I wouldn't nephew. So nephew. The way I will see I did them person. I wouldn't nephew na. I go for nephew. A money biana. A money be so nephew. Not all of us. What I say? I will not even agree with you. And yeah, a money in an nephew. My man should be brave, so and should nephew. I said, the money man channel pedaya. I say, and say, no, I see a queer pay. Mako, to so I am one job money, mamma. A be more soon to me. Hey, Tana. Yeah, Mero. Yatunya member and Akron, yeah, dear. When we come and you see me live on Facebook, Koowaa TV, GH, on YouTube, Koowaa TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, and of course you share the program for our second story, making headlines on today's Koowaa Show. Make our the WhatsApp line to screen so and see you pick it up. No, I drop your comments in now, and also WhatsApp messages no na marking kind area more so and a comment section on Facebook and so on. What do message for her? Mekani na ama akuma etimi ato oyem na ya brefo e de aba betudwa ya na ya brefo o say media personnel and I say ye media for ihia bambo papa bambo ihia bi fi say e to me be otimi say we koye story wa ha na ye brim no we can be ba na cover na ye brim no na say na ebobituo na nuoma e say nuoma ayaka de nuoma ensem fata and I am paying Pisabia song, or edit media for, and to a babonte or see media for, oh, ye hear bambo to do, young corner, you could see. Stay with us, we'll be back. Do my lady say, in you suffer your bomb pay one, no, or there is a man in nature. In your malama, no, there quite wake up a phobia, no pay be to ceremony as baby to me because they knew also. And you are I saw well too. I mean, obi report to Uzana because I mean sometimes people hate you for not even knowing onyimo. But when you know and they don't understand the work we do. One say until they take everything personal. You know, forgetting that. Obi to be sure not now so what I want me as when you they don't know it's an act. It's a profession, just like an actor or an actress, and because you want to be known out there, you act, you go home and you are you. It's yes, indeed, baby, I do, and I also had so. Meaning there's stress. Multimedia, there's a lot of stress there, and the stress is they keep you on your toes. And they make sure you upgrade yourself, keep you on your toes. And see, I for me, knowing the work we do at dawn and attack, yes sir. I think at a point we were doing 5 a.m. and then we moved to 5:30, and then we moved back to 5 or so. And see, I'm marching, and then he would not go home. Wait till 2 o'clock before he will start the show. Close at 6. It's quite stressful, very, and that is what I know. Edu chuno so on yan one. Che eduma no so be will be na to church. Na be will be na enu a wo hu. Tem ehuma me tem. Enu a wo mas the hierarchy in Ghana. Be eduma no hu. Wo we ahe name them be I mentioned am to kon papa.
me park into. And sometimes when you're traveling, you travel today, tomorrow, the next time you're traveling, and main chance should be about 10 days, maximum 10 days now, and that alone, people will be jealous. Or you know, food there, it's from by heart. Or and baby, ukotokum scan na baby, obi o why you know how to ticket in mpacho na use na say. Ana said ya can be why you. Be also. That's no for that. Papa, Mpanyini se wo penkwande suna sumbo. Adwuma bi wa afato ho so a. SMP. Oso hunu se ya na wiye ne tie. Sa. Anu ntina me kan da bia se be ya me dene se me yensam dweni na me sure se me kan no kra kire nipa because wiye no ya amwa ye be wo se kan. Ya anwo se kan ya ye be bo otu. Ya ma otu a oba de be bo ho ban no so afre wasomdim e ka ho. Na ni nyina akura nim so a onipa bia wo be fira tiasefo asase so entino so obi tan obi ntan wo no aka wiase abrabo twa ne se nipa nyina do wo a die wan gaza wa ya presenter wo na za ne wo ye bia benya adofo benya atamfo wo ti ase ti how much more wo a obi ya de abetima ka se ade we nye mpanyimfo de ade bia si oba chese we hya ham nko yimra wo na unya atamfo tie de atamfo be do so se ne ye nim so mo do so no a but nya problem maye onche ne wure onche ne hunkran atamfo so do so ne monyam hye bi so wom anu bi na wo kenkan enhyira ne musa wa yam enhyira ne musa yeyam no tamo na yetamo na medinti Kristo nti wodi atro omudi atro kansa boni bi atomo so mo ma mo nenye ebasa mo nenye na mo honse na honse pe na wakatua so wo soro eno ne ho adwuma e wo se wo ye dan sa na tie untimi noje na emom ne nkon le ba am ye interesting kakra ne se cause some trafo de ye ready rank no hu ba bia de wadwuma adu na nka aban che opesre lances ma free keni kwanse ye kodi lie si ye kope bia to na lances kura ho aye de because police ni bia pass out no ba ye the Ghana taxpayers money eto tuo trend bo ya sa de bia bona tax reason ne se obeye hwehwemu obeboa ma peace atena obeboa ma sumdue aba obeboa ma sabe oman no penteme nwazi pentwe etu atwa oni akromfo obedili the scientist wanya bambode bi a obi betima sori atia no yesu adwuma yi ebenum so rank aduru ba bi a omuso timi meyi ehunu akromfo enu a yadwuma mu ya ya me achi obi okowura mobile money de ne koma ahodra posifo ye yadwuma ni bia etena sa abrantie so omu ye case ne fo no ma hwe ani no kore no mo je kakra ne agya ma ne bene na o ka so hia me ode mo be cheme ya ntime no so hia me a ede ye ne be hunu ono nso ye betuma hunu anse nko be hia me na mso mi tuo bo matas no za kwa we ye don go area badan na ukres kakra koto a si ye lanse se ama no kra ya se foforo ti kam ya se sem twafo do mo yi yipamu oti ase anke adwuma ye dan anka sabita frata asem bi wo na uridi na nya asem bia na do anu kotuma o se posi ni timiti wa se omuso na boa yen e ma sabi adwuma na akona ni eduwe mu de wa ba ni nti ye nya ya de wem posi fo nim za omu ye kra no mbufu omuso ye kra na no be sa wo de on twum a eno am kwa skwa police station ne ma dwana nya ho bra se je na am se mo de akira asem bia mfama nim na mbete men kapa si ade amuna se tum je se ugina ho kra ya ne tan unkasa no asere ahede ye jobi obi obi asere tum chase wo twere kum nipa no wanya dey na de no wanya dey case ya odi hu asam so nye case dia nipa mienu atema ntamo na obi akwasere block 72 every back ho kwasere block no atwa na o se bra be fa wade na so da bi unya ho a obeba be fa unya ho okay no wagina asem ketua bi so abuofu akoya block no se wa fa 372 na 372 ntisi adi ne yatima kofa papa panyini no afri ni fie na akohye e friend say baby omdi gandu weti anza na omdi wa hyemu atu ni punum ada ya twewe anu asem asi emi adwuma ye wo Ghana na ya kwani papa na kasasa asumdie baba ode enko fie blog ne enko di akire ne mfa ma no na asumdi ko papa no so anyini eni kwan so oda me kura asem ne mfa me ho ba to hwe asem ne nye case e wo se eduru ho ya ka papa ya tiase na sie de mo nso ne mbie eba
oh everybody nyame tie ni paka da bia sana ya meka dan eti nyame ka ne se omo hunu yesu adwuma na ye no so mfa so kakra okay eja to sabeta frache esere so empale mu yesem twafo ne ye kan sana fire service for ate wo mfi odimirika akọ adumu hye nsam twafo ansana fire service for akọ akromfo bi di moto abecheze ya gini sika ye ne ye kan sana musum di moto dimirika di so abesena akọ nti ye no respect am wo man no e wahe ye to abana asumdie baba sam twafo na dikra ba bia hyehyɛ aduri wo ye dan ya na na do afa enti sabe ya ndi to a onketi ntokwa bia because wo se sam twafo nyina ani aba mu ne de enko ba bia bia wo di ase ma afa una na do to anu atrase go nim say dey sam twafo ye aduma ye ne kan they don't respect na so nim say offer edu maybe na so ko kan say why you in a hurry to say oh we na fa and I say we na ya nya za akro no be ba ntokwa be ba ye aduma papa so ya na omo buafu yen sam twafo ye aduma papa eko omo afan omo dey but enko omo afan they don't like it ansa na hu ye so mfa so ne ye beto aba ni aso magu kam na akonya ase na meyenu awu na mo maka akofa report aba kofu wi ballot boss aye tututu na nsantwani namtu anim je report ba ye tututu obi edwan no ne tag ase ni kom no agina kokodrom ne nam kofu tu anim se be kana me na wuo se be obe survive when ye wo ne nyame ho asa di pa we fam wie na aba bi kotena sora si ye ma ni tuo ba ko ana police ni ba ko se ni pa we de so opi akoni pa bi am a enye ni se ye ni so ye to kroma wo so obi yo hena o apolice fu awe ni fie ma no obi ye mpia o police ni odi nanim sikani o kroma o police ni odi nanim bansam twafo ni bi adu pampanso bi te se kante man so nko te se captain smart no mka so mo so kwa government mi mo police a ono mbe nante enso ewai ti adwuma ne de awurade na hweye so na me ne ame pene se sa papa ne de o hwe so a wonye bribe timi woman police o woman macho I don't care wa mami o I don't care woman tuo wa mami sike I don't care wodi ya ne se ubenya sa papa na onye bribe sa papa na utwa ne sekan ya entwa no 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 gina wachi ni abetwa wa me ahwe unya sa papa na ye body tu enwura ne widie num a no wagina wachi ni abo wa me ahwe so jeje sa ne mani dia oba forget sa nsem hunu we nyina na dia asumdi atena na nyame obese wani munyam kanyini se nokure edituo eduro omunko manim maame na kasa otimi se nsema no for all this while obey adwuma no ohuna de bi efri aban wa e favor nsem trafo etena sekura menhunu bi da offer na adwuma ni mo ahwo ya ni emunu tu no so no eno so say na wosifa no because when you listen to her what mu say no kan bibi say wo sha edwuma bi kra na se bia o tu kwan wo ye say kro bi fi say obi boto musika bi kra na bia wa ya ma any adeadea people hate you for bi kra within what I say no wo so say ede na ma sa no mane nyina no etimi ba Diana no grade da ni kwan se ma me mane ha no se be ba adwuma ni na ka ho na waka nyina se me fa fom obi so te ba bi di matem tina no den nyina ne wona mfom obi de no ti china be ba me de V8 na be ba se ni pa kro na aso be ka se na nsenya no no so ato V ye ni pasu wa ma na adwuma e wo de me mpa adwene ho kra ama mo adwuma tu de tro na se sima bra bossa na mpa adwuma nye na tena ho aba hunu se da bia wo ye se nya na Kristo de meko instead for you to type the blessing no wo de also de be kan se maka na tena ho na ha ne be to omo ka anwa se omo anka anwa se wontu kwan 10 days bia no ogo di wa wotu wona buza se na be na betuma ko Dubai 2 weeks pempo aba uzi kanso tu de be ya konta fa ya konta tanya wo be wiase ni pa mark o steps na za braba ba boy no ensem fata o se ni pa mark o ti Kristo koye no yenya na chidifo e from Yesu asuanfo edu ni pa bia ba wiase try se obenya asuanfo kofu bia esuan wo because wo yenya mesuba ne seso this obi nsuan obi nka ho asem obi mfa nkompe wo bia wonye Kristo seso ni suba so wow yes aseme bo ni pa se mesuba ne seso na di pa no bo ese suba ne seso no wa asuanfo okom ye be ka se we di omo ye omo de te se Kristofo what you say because omo ye Kristo achidifo te wo sada achi bia uni ho no ye nyankofo bi me ka se we di ne ka se nyina ye se sister Danyan ni bibia ye se Danyan yes wa benya osuani eno ne papa ye na ye nim no obi suan na ye penaku no obi voice ko selumba e problem
obi voice says akwade ye problem dabi what ase no so obi voice say groom ni ye woni kra de jatu achi na nya se wona what ase na say me ka say na me chia me go father Ochinoku papa pe masem na me shira no da bibia be fine bibia be fine all right then lots of messages let me read about 2 or 3 then main commercial break. And I remember I have just understood that good morning Diane, you people are doing a great job, keep it up. I love the show. Thank you for choosing us. You didn't actually add your name to your message, but that's cool though. Next time just make sure that you will add your name to your messages. And I have this one here. Okay, let's see. All right. Okay, this is the Diane. Good morning. Watching you live from Antwerp Krobo. Where is Antwerp Krobo? Okay, Antwerp Krobo. Tell Ofa Lumba that I love him. Mame enko jeme krato. I di kan me ba e betos. Still uncle. Junior dofo aha eyeba heba center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wohuna mane no bia waso do ani kire no eyeba heba center. Yeye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe no ho ye ne yama wohuna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba ndompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetena mfise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena nompe nim ba nompe se yankancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori aye friend Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ban ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa wo nompemu hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi achia ukotodwe unanti so enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma obekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompe ne aya hwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua
abchamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho entimi se wani die mu ba bia wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa yewo difo ene yewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie nanum asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a yewo difo mu ahodo minimo ha ukure hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha ubehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape krum ene ewo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na oye no one fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na na yebo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani akinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me se wo de mbra enye akinyi bomode abra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyame 0243 35 65 83 bra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese amen. Ashamaya Kwajin Kraso Abba. We are live on our television, Home TV or Koowaa TV. Share the program for us. We're also live on Sam Daku's initiative, Sam Daku's TV. And trust me, there's a WhatsApp line on the screen. Just pick it up and then drop all your messages there. We're going to read them for you. I think quickly I will read about 2 or 3 and then drop my third story this morning. I have this message that says that we need people like you. We need people like you to hammer on issues like this. Ghanaians, we have the problem, or we have problem. That's why we are not progressing as a country. God bless you for your good work. Thank you. God bless you right back for listening to us. So pick the WhatsApp line on the screen and then you drop your messages. They don't say, "Whoa, Diane, good morning and looking good this morning. May God actually bless you. My name is Nagod at Pomacrom. Nagod, thank you for your compliments. I have this one that said, good morning. So our Father, we love him. And of course, the nation's uncle really deserves. Is it what? He deserves it. Okay. Okay, so let me go on to this one, 2. Okay. So top in here. Okay. Good morning, Diane. Koowaa is live inside Bekwai Abodom. Yes, we love the show. Right. Let me come on Facebook Live and see what I have here. Okay, 1, 2. Okay, fine, cool. That's the only one here. Okay. My main question, I find my test story now, Embro. Test story no pay abetuja and say road minister the abetuja house. If hey, contractor say good Ghana ha or can I'm a maswa to say. See, bet you am calm. I just say 11, no. What jatu? And I say I pass. Hey, Samum. I was for video, no. Naembra, stay with us. Mudo said the Namankasa. Other people, Ebekasa Amam.
so say if you contract for yen ebia yen tua wonka ye tua fakase na aka ye tua bika ba adwuma no so koso wo tua ka na bi wugum wo tua ka na bi wugum ase nye sika na tua wo bia ka wo ta say na Ghana nkwa na ye padipa ase mbisi ye tua ka abrofo diska brɛ na ɛyɛ yɛn ne yɛ sere sika no nkofa ne ana ɛyɛ mana onyankopɔn kora se mana no ɛntobio wɔn de wɔn te wa na mana no sika no fees to gu fam ɛyɛ taxes nti obiara ɔpɛ ɔman yiye a sɛbi wɔn fa politics ɛmɛm na ɔde n'adwin fitaa bɛka sɛm no obe kase ye mia hu na yentua taxes na yenfam build ye kro obi o ye dwuma broche at least minimum 40% of your income go into taxes okwa broche and ye nyina ye tukwan ye nyina US ni Britain ni China ni friend say Japan ni ye nyina yakọ nyina bi so many times ye tukwan onga won kasa no nyina nso atukwan saa to bi won mu a udura utua $5 $5 is over 30 cedis in Ghana aha obi drive kodu toll booth no akotua 50 pesos na onam a wosi ye tua to enso ye hu kwan utua 50 pesos 50 pesos na ye de ye kwan ese e kan no kra e kire ye hu na ye jai se ye nunu ye hu na ye se na ye dada ye hu no na o hwe ne ye di e-levy eko ye de ye kwan ye de ye mabun ye nkwala atisemu ye de bebo mo ho bra ama mo adwuma ye se ye mpanimfo a ye papa no mu bibia ni ho a ewo ewiase a eya se wo ye papa na wa hwe wo ba na wa wie school na otifie na unya dwuma e ma no nye ya papa wo po nwumre na wo ko fie kura na wo basa wo akura na wo yem ehihyew so ma oba no kura bedu ba bi wo be frɛ no kura na wo se wamura e bi so fu se ni papa no so wo mmoa no but enso e bi enya won fom so but one who lose confidence and hope kura wo mu as a father, as a mother. And the road minister and Yetine Kano say if you enjoy facilities in Ghana and all that, it's a for so say tax and the own tax trust me and secondly all road contractors say 11 year ambassador you jam go over and that hono road minister ba abekasa we dey was too trying over onone Ghana for your road minister your road minister ni akwan sem nyina me pa so your road minister no ni shenen for Ghana me pa cho shenen den ale na wabela na wa brese sen o kasa se na ni aha kakra bi se so da boko yo dan ya urade nhira no le bia me ko ba bebusa se ye taisa ye si entua nyina na emfanya Ghana yi no e wan pa na mentiaze se kwame akwa se tax we no na amanfo so wetia so wo mpene de yi levy anyuntum ni ade especially the opposition party enti eno na wotimi won say amatimemfo no so bebre asom se no mo passe ayede so na no betim say listen eno betimi abo am say bi mo nya sika kwa de tua contractors no mo yesi bi hye wanuma otutu bia ebene ese o start say otutu ne bi nhye wanuma ubosi ba bi kakra hye kakra no wabu ho nadi because a come do banya bi na to no bobini wie na wubu anu dia we no u forget no to oboma ne bene kama mpaache wo e dia no mde ahye yanumu a afedo mbeso omututu bia ye ntia se omuso ntia se dayan ti Ghana banfo beso omchem se MTN mobile money ba dada yi no omunim so omu yesa anhye we a na Ghana befa ne ntoma pafra e no ma transfer for na nado ababa bedi for the past 6 years
aka 2 years ama sabe na mamu abawie ya no no ma badwene se beboa na sabio ye start say ye tua ena kakra ya kodisa na adu be fra mamu ebetuma ye kwan na wi ana ye nkasa to anye o ebetimi aye dodo do hando unim kwan woka buja ko bijo buja wasi wo ye from anyan kwanta akwa akosi abuase a sikari ya se never say when you akra yire biase ya beje betuma ye buase nko a it is that 2 years pe no mo wono kwan do wasa no mde be ye no nyanu mo jake mo 7 billion se mi twa ntro dia na buza sa me se machine kura ase ni nyina e fa so awe abono nko a na yi na edi so no nko a no wo mbeje sei se mene mo fa se kofi na nam wo ko ba bia mi gina hobi gata kura mo tetetere kwan no gata kura no piece sei no waka ba ku bia age 1000 Ghana piece sei gata piece sei no wo mo don concrete ye piece sei no mo susu a waka ba ku bia age 1000 Ghana eti piece sei se atubu ase mo teteto ano a mpato mo yi 11 2 years kura betimatua dan ya nka no kwanche ni bana ya wo munya asade no mo ye no me ye bredodo yeti kromo apaki aduma ni ati wansi dia be hye wanum huntia bi da mitia sa enu ya bomu enye tight tax enye tight yenka tight tax say tax say om de to dem o say tax o mi de sem pese mbuza wo na enu se ga ho dan ya wan na be tre kromo a so on de be di 2 days mo nko adum da ya paki etua opoku trade o ko paki wa mo tew what is amnase enya won ko anso so e bangi bi wadum o paki anim wa ni ate ahye o enya sam ketwa wo kwa so mo nyina wo utu ya no ogira wanim so mo yira ya o sese yo tatas ni yetua da wo dia no to ncha ya me pa to na ye ntwa majuma mi ye mintimi ntranse matuku akoda hoda wo kwa wo betwa na wo se ba na dwena wo se twa the 50% scrap me dia 1 cedi every day bia me cross to bia e sika ketwa na bia me catch se kohwini e na nya sika ketwa wontimi mfa mobra o twen bebrebe na nipa atesa no ye wo akire so do sa no boa kakran e na bebotoa o ka bible ni ba bia wo se dodo abonsam de ache ketwa waboa no ehun yesre dodo abonsam de ache ukwa sa dia na mpanimfo epese yenye danyan woni papa no anye eye bone ma no hwani santi dunso kenkan ye mu ba ko wose kontomo a wosi asumdue wo mu kontomo a wosi asumdue wo mu eyese na efi aforebode ewom na ntokwa ayema entimu beji mu to no wisi na timaye Ghana kakran eyese ni se mu beji yile bi na ntokwa ezi Ghana daya ya dai enti 11 maye yeti kromo mprane we maye 11 no eni kwan se omo passe daya me de men kasa nanso na adu tie gaya nka bebu ono a men kasa ba wo tie gaya ka bebu ono a aside 11 ma taxi bia magana bi mana danya ye me de tax wo de baba 20 kura me ni problem o ba ni pa na ba je tax ni adwuma ye asembeni wo ba wan hwe no akura enti wo yeso na wo yare ya afa fo friends oda konfa no che ngalo fe be no de ba so free fie ba nim se wo kura wa hwe no ni kafre edi asa sa akọ no ya asa wo agya no asa o yare wo yam na uche wo yes kanipa wo yam MP minister enu wa wo ba kofo de om de ekọ school de oso wo ya abro na atwe nkofo ko Dubai na papa no be frem nyen wa hwani be frem na abare to no aka na ne atoso wa wo ni so sika nyina wa amani bi na o yare ye na so aka so get ne nsa atoso a afi no afa fon fra oba no otifia wonim se uko Dubai amfa ne nkobi wonim se wo store no ma ne nkotena no da wonim se wo dia wo mani bi ne se me da konfa no che wonfa de na emra konfa no che wo papa bo se later no wa pe bia ma na sabu se wonim ji ankonfa nkopa adwuma anye dayan eno ni problem no nye tax no mo je ne haye odi adwuma na wo ye bejo tax ene me question ubeyen some training na no busa se GTV wo ya fra oda ene ye government dia wa fra oda disebe wa would tip pem na konya ba bi na wo ye adwuma na ba na sa ba se da wo yire wa de tax
kakra me keka nyina wutua was ade bia betu so bio adai abroche na yom de yam fatu na ministers mu ye mabufu no na mo faze for me pese ma no betia omo wo fa abroche wo ho kwan wonam so dia dia ye deserve so ye uye minister odura abroche anu agina traffic mu na time aso ansa wo beduru a wow no atwa mu ko na ukro ni abroche na se abroche na ye wow no ye betew wo wa ne de be na abrontie timi de ye kwan edi wo be ni so uye mistake twam pe no ma gide aye omo kwan so hade ba ya de mo am ka 18 nyantu de buza say ye bo bi aka obi ade 18 na betwam ni ye bo bi aka 20 ka twam twam bebrebe wo Ghana hai tikatas no munya sika kase mfanye ka munya binye Jeremiah 6:16. kenkai On se say Awurade sie ni. Sani Awurade sie ni. Munko gina kwan so na monhwe. Munko gina kwan ne so na monhwe. Na mumusa tete atempon. Na mumusa tete atempon no. Yo kwampa ne wo. Ba bi okwampa da. Na momfa so. Na momfa so. Na monya hom ya ma. Na monya hom ya ma mo kra. Na so wo se. Na so wo se. Yemfa so. Yemfa so. Eno no menya mo dai. Fa kwan ne so mfa menya ne dai. Maka che Ghana mpanimfo se. Before some the task be bomb pese yemfa akono ntua no. Guys, excellency na nado danko akufu ado ba kumasi a. Ka wo de ba. Mama ne ka tu. Se de be na chi dos. Won be na use cars. Na mo dos aka na nti yetu kwan ntime foforo ka ma yenye free. Ya na ye nto ka na wo free taxi ni ade na wo na mo nye 5 mo de mo amoa. Omo ye ministers. Nti me se ka mo kono 2 free kumasi ba. The kumasi police fo be di mo chi anom de mo ba be duru insawom. Nti police for fast anom de mato aso nom de ma ba duru ikuro ba ko na wo ho no muduru ana ho police afane de mo ba ekwan bia kuro bia mo ma police wo ho ka patrol no be ye save ye de sense kan ni na abo amoma na tupon nti convoy no ehye kuro bia ehye patrol na ehye ayikwa kuro bia be duru so bia wo minister wo so wo MP wo so uni a wo MC wo so sa enti ka wo be ya uduru sabeta fracha joso a ejoso MC no otu ne de wo tren ho dada no aka convoy no ejoso a no ba be jawa ma sabeta fracha emfa ne se anyan kwanto se so empesu aso ayi no enya petrol bia no asan go reso de wo kwaduru buase do ama buase MC no asan go ebeti petrol so dansa mudi ni nyina be free nkra hwem bedu amasa afa afo na ka ho hwem na mo se petrol enu asa ka de tiata dalam ga se mo ga se ye de edidi enye ye wo ah mon tete ni amaso gron me fa ne ntuma pa afira ye nyen hyehyɛ no bofro wo se kai tete atempon no di gwa me nkuru me kwa na ka asa so sei ebi anu wan ebi kwa na do so sei da yan yan kwa me mu odimi na mfom nyina akogina apakam na furugu hyehyɛ no so sei na ye ntikruma go na kwa nguna wo sam na ka be sam na tipa drug ya ugina so e fa na ho den na nsan ya kwa be hu sam si fo no ko mo officer na ebisisi wo asoso apo bisa eno na ye oka dodo asa na wo wo dia se omun kai de atempo na save ska di be kwa me factories awodo a obi ebie ye ni nyina ka nwuram Kwame was a very creative president ever. Creative art. Daya woni ade ne je. Ti mesra o mo se. Wo mo so nyan hyehyɛ mo mo nkyire o mo kakra se ne o mpese ya mo kyire ya no. Ye nyina ya yesa da na betumpo. Minister yo begina road minister obeka se. Obeha ne nsa so no. Ni V8 si wo. Kofo mbienu apaki bi si akira. Petrol na konda so si so. Management. Edienti na wo police, edienti na wo soja. Okay. Tikani bedu na ye MP na udum jane kakra. Ndi sabi police for the jono, ye bebo om de om timi nya bibia mo ho bai. Ene na wa police for ne sesai. No ma so si na mo shi petrol ne kwa. Na uwia na ka ne do so a. No aba me na sabi ta frache. Me furo ka me nya kon mu. Ye wuro grass na atampuma mu wa yu ntasu afa mpuma mu no. Wa be ka je se me nsa mo eska no metuata. Me mfa nya o man ni ye. Me boa. Bishop. Amnu me ruwa na efiri wo man ni. Wo hu traffic a wutwam ene me gina ma uhuro de me no me no wa na afili ya oto bia wa na wo se age no ye mmire mu omo no omo to da omo de bata de ntamaka ye de Ghana saa wo je si aye ka omo de ba ye betua na nso se mo hunu papa no na mo anya eye bone mam no so ne betua mo ka nya me we tia mi ntimi nya mo hwe kan ya me mpon kra na me fama ko me ni bibia aye mo ba na me ka che me wo fase fo ne se so fo so bu obi nsam anazo force ju obi ajapade free nsa abranya na koma pamu a sebe ni nisuo so from kra ye no me ma
Ila bisika say. Tiem common said yes, I get be to see a tia Ilabina. Yen Yakoya Port was home or Ghana. I get be to say Ilabisika, no means me fine in a quite be brave. Probably, on bet me that no way. Omukradri from some Timpania. Okay. Ah, Mabusa question we ain't mini manoda. Ila Visicano, as a timber, Sicana. Ila Visica, as soon as Limon to the dam on one go dear Muye, as a Janwana. Yente Groman Omugu, Galamse, so we are score small scale mine. Nanya ties no more party to Nomiasa. Confobia, near the transaction amount. But I say, you say, Diane, any problem. No, I small scale man, Ubiana. As a mum, Tiani at the mom, this can we end day. Minima Krabi or Chebi. Ebesino, the demon is some antinas, bad man. Oh, Chebi. Adam Munina or Chebi. I am people, woman to t-shirt, palm your dear campaign. Galamse na mo se escan na do begu no eno ka pranche da ni ho omo na de ne de na scale omunya no mde ye ya na score small one man ni no matima to concession bi no mde ye buza so mo ntu escan na omusa it is omutu as escan anso gold scan anso akwan ye afede yi labi nyame na na abre wan tas ne ye beti no ene ye de be ye kwan abrochi a wo ka no obi bo abrewa ye chini si fie bi mu ya fa waka ofiri Ghana ye tua ne kasa maame ye triti maame ne ye tamonum na duro ni tamodidi ni obedwale apepa ne ho na wa wo maame no no wa ye free na wo ye adwumati se eje utasa enhaw okay ba hade onu akokwa maame onu azuahia ama no na mo ye late adwuma mu obekoye head anta ade ni asa bu nsam oje ade no nti ade we ntu fi nya obepene ompene eti abani beso ye lila bia ye ni problem onkwaje bosia mebie bie company mama na nche ye nyina ye nya binye ye wom ni ye adwuma afa no abagire ye 11 ene onya ntamtu ye betua okay ye ni adwuma ye die enya dia 11 no ye ji atum wohoi ye nyintum ye nyintum agana ye bie ma nye adwuma ye ya na dididi die biem ekwan na nye dadada ye fa so ba se omo bu so omo ye bebre wan na ye die omo ye bebre they are still on it though ukrom kwan na ye jam finfin show na afi Migom gane ya yewi o. Oma jam vimvio so free go so ba. Asa sabita fracture. Ba ya na wiase ahomete. We do ultra anwa kwanta bridge na otim se fi for bridge fi bridge baby a bridge no nyina wo monye se mechire. Ba mechire ultra anwa kwanta wo se ya so no minim di nti a baby a bridge no no omojai afis when you get to obo say barrier no I think say for now they be ana no matter so there I'm yet to see when I go there. And brother do sana dan what is yes in theater Ghana for one dada. Ye ni problem but say mama ni na bie aso ni mu ada ho ekom na no dene. Nti ani ate. Yes. Nti ya bi because ye chia kra ye hu that's what you're trying to say. Ye hunu hwe. And who did dance say ye hunu hwe. But no be bro so you can see say they've done it. E din na da so. Ba na ye nya na ye no no. Okay. Free education and now don't go for do aya de ba but nya na ye no no. Mate. Pesa na no na nkwa na eta dan. Edua me free ni yate, free ni da so ndi agiedi, but ye ya na ye ta ye dan. Ye nya ba bi etnation de. What you asem na say? Free ni da so, but I come de ye. Any at school mo. Free ni da so book on a teacher for better amount. Wo za bo so bia ya tua 400 amount ni na wo school say free no. Agenda nko a aban ni ye ni ya teacher for ya for mo bomb. So teacher for ye ni ya na ya ban no ni ya no bomb. Kuro ntimi na ne da. Okay. Na memre ne mre pa dem say enu ma betisa ene ne hu ne sa couple of offers na do wan offer easy. You discuss. Oh, this can dey bi wa ha bi na. This can akareto. Yet so. Na so le. Ye baby aye kwa na so ya. Wo ba die yi lavi. Wo so ti ade se. Lavi nkwa. E ba sa abro ye ode o. Wo fi ante agudie wa ante wo te so koya. Se beta flat ye kwansi ya na be so oji. Se ne ma me wo ya abro. Anyway, good morning, my dear. Please, I hope you guys are doing good today. You guys are looking beautiful this morning. God bless you so much for me. Okay, I love you, Ellen. Nanatewia, Eddie, no more friend, more flash, no. I mean, fatness, and come baby, I'm more piano. Mami Diane, what is wrong with that rude minister? He is beating about the bush. Where are the
natural resources? That's a question that somebody is actually asking this morning. I'm going on. Good morning, please. I really love I think the show you really want to say. Please, I want to tell Road Minister you should not actually compare our road or probably ours to other countries because their salary is better than ours. That's a message somebody just dropped in. This one also says, good morning, Diane. This road minister is not serious at all. You should go and find somewhere to sleep. Good morning, Diane. Tell Ofalumba that we love him and of course we love the show. The road minister is not correct. Mama Kofa my last story Emerald. Na yen sorry me dey say ma what time. Now also what free. Now if you sorry say dia ben na an opinion so wait me afre e dey atudwa. Last story any say about betudwa. Say die toll booth baby a wo tu kwan a wo jani aju to kakra 50 pesos 1 cedi any ade no. Someone last year they say aban ego no aban say all Manchester start to no yent microphones na ho ngg biom ya jitu mo Ghana for bebre ebo say ka say na da kwa father his excellency why are they pass say what try to if you say amount for no mo complaining say to no kra no mo jeje a ye hu de mo dis ka no and then the aban say papa his excellency na da kwa father the president of the Republic of Ghana say oba be convert a toll booth ni nyina e public urina ama police for mo me go video no Sese nyankopɔ adom adwene susuye eni ba akofo tirim enu kromponti na sumye omo yese adwene ewo sumye mu koda pe no wafa bi abana kwa akotena se afa adwene da ba betudwa se nyankopɔ ya adom na bibia ekoyi a tobut ahode oga na ase ne yetwa firi won ma na se yi firi won no ye ba be ye no jonsobia ewo Ghana ba bia tobut wo bia tobut wasema mekai emre bia twam wa fra se nim ena wasuafo hwe akwani akwantempo so onimanyafo osoafo wono ena hwe omasi kasem so Orua Kenofowi atakwa mrashe bedwom budget no de tudwa no ene wo se aban no eyi tobutu na from sanse tobutu ke enya eyeketo abi na tobutu no ye kan wasema ne ye kan no se eno ene eye edan ketenkete yesisi no yakwante mpomfimfini a eboa ma hyenkafo duo ma no matu etaku da ma ne sempoa ede ama aban no anya hwekropo netimi boa ma nkrofo bi enya sika ede to omo ho wono mo ye adwuma dodo wo tobutu awodom na sabi omo ye wono mo didem etina eboa mo papa na ebro kasa ye kire mu se aban no pese wo pa bibi pa bidi ye ma ye sanse tobutu sika na ehwa ntini watwam eni na enu eni nanse eni gina ena osofo hwe akwane akwantempo so eni ahomache no ya wado ne betu dwa se tobutu oga na anse nyina mo bi akoye adwuma mu yatotum Ghana ha ma ne nya adwuma ne enkrofo ye kire pa enu na o kire mu se abadwaku omo na hwe akwantempo mra asem so eye National Road Safety Authority edi aba betu dwa kire mu se tobutu na tisi wo mu sa wa me atotum na se ye fa nya adwuma dia eni ye nwimfiri kwan so na kwan so na wonu mu puro mfa mayen na tobutu na wonu mu nkropo no se krobuguso ma traffic no ba edi nwimfiri wonu mo eno onu manyafo akwasi amu akwata osofo atwa akwane akwantempo so edi atudwa se tobutu ni esisi wo kwan finfiri no se ba be yedwonsobia edi sa wote ka mu na so oduo maka no kwan finfiri na so dwonso de wa no abo meti neti ko pe meti nda na ni ya chia o se ka kire adwaba ni ma wonyina driver no so begina tobutu ni finfiri pe mo akwa akwadwonso ayo hu ye kama na waba abetina kam na ka no watu enti se die nyankopon adom yetimi akwa akoda so da ya madaye no aba ya kire yen se tobutu awdo Ghana kwantimpo finfiri nyina no ye de ba so sisi okwankran na du bebia tobutu na dwonso de wa oka che driver na wa park na wako ekwan finfin na wako akwadwonso sa pepepe road minister ene de abeti kroma sebejo ofa dwonso de wa Diane ekwan finfin na akwadwonso papa di kan be kasa na mse nani aha na wonti ase onze nani aha nze papa nani aha adentia Diane sebeta frache si ye kuro we yi na mse mi tuata sa na se ni kwan se ye 11 duma wonti ase kuro no mse mu pese mu di nini hwe Johnson me aya Johnson hwe wo se de si bonfa na me road mfimfi wo so wa ya ne Johnson dan ti imagine se wanya hoho Queen Elizabeth aba no so wonde wo bakumase ana wo kumase konkran na sabi wo duru sa to ayi wo na sa sent we no be hia ya dwene pa ya de ya de we si woni sei road minister
ade no wo sese ehunu mfaso bia ne to bo ne nanado ntrase to bi o kasa because nanado nkasa asem we da na wonka one na dwuna de wan obe foko kra bato na ye wurodu nti obeka ne ye di atema na akoka nana senso this year one nana na dwene ho de ane na ya dwene ho nyone na dwene ho nyone na dwene ho because his excellency kwa brocho hu se bia so jo so da bi 85 finfin enti we nko ade nyone na dwene ho message chere no aka bi na wo no kra we ya kromfo na bebu first Tony abo enso obedu obi na police ti ho se police nti ho na wonya adaje ache traffic wo ho na mo amu dwonso twen akromfo awurade nyankopon pa papa na Ghana nko abone be ne aye wo 2018 ani suade hunu ni ho ani suade hunu sape o ma ye bisi no man na ye bisi basa you don't have vision Ghana ye ani suade hunu biem ani ye tete man ne za no na de ubufiri wa na ye dai ni esisi wa sabodi aba no ubufiri wa na ye dai untimi musu amane wo ho ana gebe kona pa no de da hwenim udu anu ayi ba ko di no ato wa control so gebe kasa na we de no mo critique ani beje gele obe kona de da ho wo se bi hunu dia na ko disposable ka abushishem kanu na ye guy kati ka me kasa ya suma lolu fa de ma VIP ska nko akwam de udu anu ayi disposable ni bi udu gele aguma sase che no bu pan no ni tinu achechira no na fi Africa na emuvu Boza Ghana ye hunu sama hyehyɛ bibi na dunso de papa na lenda do ho ne ye no sabi ye de ho lenda do ho na uduru ese dunso no wo ye de ho na mubu Ghana ni ma sesa tanya nti na me ye online classes ka we so kan brofo na te omko anke mo mbosia no ba se ye ne ye kan twi ndi ana brofo ne nte ko de we enim gu asese road minister ebe pia firi wa no to me nim diem no me fele sa ban ba dun me wan ma me road minister mua na me beka bibia afa akwan so ame hu se me wonim de wo me madwuma ho a ma beka se to ne yetu mu firi mu no munni nso wo na buza hu se sa to boot no kra ye ne dun so dan Esther afa nem so mbe ye ne dun so to kuro be ne da ho na dun so be pie amba ba be ye sisi tu dun so na waginam dun so nim na fofra ba dun so aguso na sabita frache obi dwonso send kurate ahote wo sei wa wo fie wo frashin toilet ko no obi adwonso agu no frashe odi guso ete wo sei na to butu ni fifi na eba na yedwonso Ghana so yedwonso pa na be de dam fifi a ubi egate ana ajeyo ana sai no mo ye no amba be ye closet ahihim Ghana ye mpanyimfo yesra wo mo o baby o mama wiase ko no beto da bi no nkra na be kasa ani de bia mata ho o anka ya yam se position e de amemo mo no sabita frache ebinum nnim ho de o danyan na akura nko school na timi ka we tie ni onko school no be ka de se we de ni kwan san ke ya ni sa wadidi watam no no sa obi tie akura ase no timi ka se to butu na na de om se ya nyinzo sa akura no use word no kura insult to your dignity adai danyan adai na Ghana ya mane ma ya fofofo sa itimi ka kasa bi sabita frache asa sabita frache ya mprane ne ye ka to boot ministers ne tete ho mukura mo jeji yi la bi ase yam pene tie bi kura da chim betimi akwaji muto na mo je yi la bi na to ho wo si yan start nyunso na wo bibini a wa ma ne kwan ho yi se wonu nso wonim agana yom beja ya si mfimfi ho waka che bibini se to boot obi angade won kwadwo nso no midonya me toilet bed na kase wo kwadwo nso a drop asi me de ho ama wo kura akoto a wo benya nya 2 years na nsu da damuda ofa ya sambi na me ka cho no wo grass wo hu bi classroom ni kona na wo nko na wi ni bia ba agina wo ama ye kase pra wo sunsum ma ho da no tobu to wo hu se ka na packet twen no wo pentam wo wura mu osiro no ma ntobu tu no krokro aka masa abayes dan ka mun kona de damede ye kasa ya nyunyu we nyina una de akura na mo fa asefu ye ya abutro ase wo hiti da bia na ne ebu adan wo tri ya ase se beta fra men ti asem na ase when me down your friend say minimidi amo akwata ho nyana na ya mpi wo che bi ho no anyom krom na adu firi no ona mo akonfess so de na nka minim na se ono fry no nche se
His Excellency Akacho say Kobubu na fire Johnson die na first sick kwan finfin na ho ba ne on see you know such things it's something else. I think it's on one kind. Then you Johnson pa bon. E be de Johnson da be sick kwan finfin. Johnson die sick kwan finfin. Udu wo se be se wura meloni. So omaye no say specifically say for Johnson die. Nti de tie bia no be ma dwen say Ghana su gonolia di Johnson ko bon no. Dayan, why didn't Golonia di? Ya Johnson bo me say Gololia. Di Dayan say o ko duru medre wona ka say yia wo hona no ho. Me say aduane be fa utirim. Na ya me de say o mu nya de convoy fa wontu de mo me yanyo nso. Kiye be da yale go no kun na Johnson e be twa mpanimfo no. Wo mu di kan ni duru o mu so o mo e disturb wi ase o mbae. Who's what Chamun Champa, Honum do speed in Uncle? Who's what Chamus Johnson sent to do it? No follow what Wabakumase. Won't tell us before now, Johnson. Johnson, I am flashing. We will win him no more. Now, we pitch the crowd jam and pardons over 3 days back. Ghana need Johnson 3 days. Puman would die out. It means Friday and after Johnson a plaster. Never fire brochure for Johnson or Ghana for Johnson. Then you only would show you our number wooden soccer. Me go so. Because me scan staff for more private toilet. Maybe I brought for him. Who quasi and the whole bit made it. But would have before the others were ready young phone. I count him money, dear fra. Well, when you are more money. Diane, near me and Fennia. Trust me, more can't just Johnson. On gas on their minds, a young nine or hawk. Go beyond what the ends mean Conco Giant and so. Diane, as soon as you understand. It will trust me, Diane. What do a banana pocket? A bear can find Cholo. I cannot say ya. Send mommy some. Cholo. If you're not to come over your sendo number, now we are let you do my governor. No, you need to show no film now. And but then for Johnson Diane. I disagree because I know Max, trust me because what for? Say I was say I deal with Tobu to Johnson Dina will be to kind of about do kind of was imagine so say be some no a copper can now so catch a driver no was no Johnson so it doesn't really make sense. Yes, that's what I did before from phone some meeting. Some to a move man for the to the Montana to a boot, no do a one sitting to be a better. Sabe amunko how more quim. And also some kia on better. On better, because I didn't know what I am in Chelsea. Hey, not traffic at Chittis and yet did to another package and so. Missing Kamu. That was the true room to Tano Maba Kamashi Muhona. Guardia Sape, Gagana Bakuna woman to Wapano. And the Alcono to Togo Benoa. I didn't Sape, no police be anyone, no one's a sasso. I would that day. Yakoba down Roberts no quack. Yakoba down. Yabas road minister. Miamo Fase, Ata. Radio, Miss and one comrade. No family, and one comrade. Okay. Ebia now, yes, you move through on that. Or maybe be a creature, I don't think so. Now, let's see, let's wait and see because Nananka say and me because a baby is saying at Johnson Dime. I mess around, Miss and any more Moswa, or Fia Bemon Benny Bonibiamano. Because a net person and conform, she said, Quadia radio, net person of road minister Gazian Vatu to Johnson Dime. On the goo hoofy. Intimacy is excellency. The panicho. Near maybe one friend in Tiano. Say, Mr. Wa, Mr. I did you by dinner home cacra. A bear fed and say a becky can send be a tessa. Okay. Macon and I made the cajun so first. No matter said the near many mutiana. Omunya Estati. Jaffe, you just can't go to a man and out of tomb. I design and send you didn't say, I think so. As I says, candy at the home. I would have the Ghana. Miss Yat shaving to be a seat to Crona no home. Or one be Philiqua. And yet, near maybe why ever sent penny phone. So pressure about Moon Lassacra. No mood your mother, the wound you obey. Yeah, because I heard the YouTube. Good Mr. Come I said, Mr. Me at Muni, but we I saw Nana Cajo say, Nana 1 pound, I can say, while for maybe a line is not to me, can call me. I started in from cause Nansana. Yes, storage median. So it's what was by courtesy. At 4 bam, no pay bank, I say, bam, or Sebrana Kachena, Upiema, or Besaya, dear Amakuma Soyem. Hello, good morning.
Good morning, Dan. My dear, now what to say? I don't know Bible. Yeah, Danyamia say. Shall no bigger for no fellow. Yeah, Joso. But I don't know the Bible that is famous. Okay, so it's what you all right. Dan. Minya. And I mean, no, and then for a group of young ones over in NASA. But I'm a road minister, I'm a point of it now, kinds of awful. And I'll do to do tax yet, they get more than 40% every day cash. Second, I can and no matter what, she don't want to Ghana. Tax the GS not a ball mine home back. Sir. Two books you say and find it, so that I will do the pipe of crab chat. You're never beyond it. Then any on Concass from my checkpoint for a good number of points from good now. Normal and yeah, you ho. Now, as you what is the sense of it? Yeah. We didn't pay for winning the answer. And to be down on some not president for now, you know, say game. That wouldn't be that will catch me. Or you used to abontain a PT and only bob or on for the brown so problem bar. Sir, because be able to be friend, actually, my house or wife and now gay abba. And so be an hour, baby. But what she feel to the be a normal bonny be and penning for no much jigu a buying us. Then some stock, or new home yet. Why, GFA boss or more border near big now and so. Yeah, you be no be down who yam, or when you get that. And then for the several when you be near more Mapasoka. But that's in the shelf. Meso Medasi also is a whole lot. Hello, good morning. Good morning, I'm here about Padaya. That I'm Mujidi say, Omo, your pan, your Falumba, and I'm in here computer mining a few for Macania Hefunina. But I have near a Gana Bakudinasi. I don't know if I'm 10 gram of food. I brought him after to the quiet. I'm answered family. I'm on Fakuya and I'm in 7 years. I'm blocked some. One day, I'm Yanko. Because of the quiet. I'm fine. She has some more moving in the day. Now, I'm a mom moving up on Cosinum question, which I'm in Pramu. As my palm, a man say my Ghana money as I'm spending out 2 for now upon Cosinum Cassimum. Now, Miss Brother, and a call at the moon. Now, I am the American, I say, I'm not concerned. I'm a can or a baboon. O mother in a home. Now, when you ask you go for the mass, it will so go on my Bawana away, they also go on the mass beam. It's a 1 day mixer. Now, you two a man, more teaming, I say, more years, I can say, when the man is I'm saying, go on mass and yet. Because when the members of my sergeants, we are no more threatening so we couldn't because one couldn't answer down Comeka. And I 11 seminar, I can't Ghana penny for Sebi. Or once a month, if you're a lecture on the small, normally small. I didn't know fair canoe. I saw Banada, I want him. Now we are now so manifesting as Cabin on family. Oh, you're now who can you know the Casa? Not Ghana, but to Ghana. Oh, yes, sir, Munyas Animano. Because MY, I don't want to get you. Now, they said, a proper toll booth way out, and I'm almost at the Belgians of the hey, no more than for you. Then that kind of yes, I come out and say, yes, and okay. They are no one toll booth ring, now because the agents of the end of fake and come you be a come with daily be the Camino Dynasty to connect a bra, then come with daily be in the Palo Academy, then come out the media. Oh, yes, sir, Munya Sunday, no more money day. Okay. Hello, good morning. Morning. Ode Pacho. We didn't baby a frame free. Pacho, we didn't even because I feel the mind. Pacho, even Pacho ain't still. Okay. Madam Nina. Even one on call it too. You say, what the Ghana, some look at Ghana, Sema. I'll be a wood yakra. Ghana, who did here? The little number Casacasa. We did nothing. Ghana, you can why and say, but your phone and Casanga or Moon Dominica. Okay. But what I want to say is, Carlos on open so many do that. I must have taken to which is sky and net. Okay. You live in every sky, quite on your manner. Sky, do you think I am quiet man? Okay. The man I want to say is, can I say more day? Most of the free car flint, you know. When you say, Vivian Funny Free. Did the Lumba, now with the answer, I can't be a chick out had a banker.
Okay. Mami sound. So, all right then. Hello, good morning. Hi, good morning. Hi. Hello, good morning. Hello, my lady. Pacho, good morning. Good morning. Pacho into you. My Pacho. Yeah, my family. Okay. But I think almost can. That's a name for you're gonna so you're near ya no I don't think I'm this idea will be that's a man working bro for me no better as a way and no more discuss time to see any on back piano and for from the age of a plastic if you're prepared to many piana so if you're prepared to many na akunyaswa o woni di obet media before my Ghana na nyenye omotisi won mo okay Yes, so yeah, that's it. I have 15 more minutes to go. Stop picking your calls live on Koowaa. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Nyanko Padum now sway. Yanko. Na mame ni kweli na mienu kwa ya Ghana for beso mo dia pass no o mu ye sebe ye jimi na ye ni mo nyansa enye jimi ni ye jimi ni ye ti o man ye pe o man ni yi but ye mpe ni fo no o man ni yi so kama so pa to ma so kran ka Ghana but taxi a mo di free mining companies a woman so ho no mo no a ye tax ko go to feel ho mining company aye asanko mine so e wo ho no enye easy that's because nyina tax ni omo di bi na omo de ye ai to mun ti ni muwa o mine no e wuti ye mebu na ye wo no se bia so ye peduma ye ntum da boa ye am ye ti ye simple na for se o mo so nyene ye ho kakra na se bia so ye nipa Okay. That's Me da say. All right, I will call that. Hello, good morning. Good morning. Going to me, Engina Store. This message says, good morning, Diane. Watching you live from Sunyane. I am Alberta. Hello, good morning, Diane. Good morning, my dear. Pacho, we didn't baby your friend me free. Please, I'm calling from United States of Buse, Abraham James. Okay, let me hear you. Your name? My name is, please, I'm calling from United States of Buse. Okay, fine, cool. You didn't tell me your name. But your name is Fiada. Abida, Bekumio. Hey, now person me cabro fan of pen me dey share na fe wasisa no. The only one, bam bam bam. Happy birthday in advance. Thank you, Apida. Monday, me pe momo, mo fa mo ni mbra, jwada me birthday nti mama. Ojo so. Oh, say, the bajo baby a big birthday, no, I am not there to go. Oh, the catcher me. Mindi bido. Mindi bida. Mate, ene maybe. I can't work in I just share dinner was here for free. You might see me. I didn't make us laugh. Share, you are see I will employing for no more so than any employing for. I am not going to matter. So when you so much when you there, I feel that over no opportunity. And may I just say, but as in the woman. When you there, I feel a care to for. Your best friend, so you can be a man who like a one subby, or no kata. A minister, and it's a G. Subby. And he can walk up to that. Set the confusion. You don't show. Remove your down. What was only to make a moi? I'm sure you are not Cassie. Okay. Catapintini, and from Swampum, your best friend, all can be yours, Mr. B. I mean, you don't want to work. And I say, I say more, a confusion. Yeah, so. Hello, good morning.
Hi, good morning. Hello. Hi. Hello? Hello. Good morning, madam. Hello, good morning, Sir Diane. Now, I want to say, Pastor, who ye? Pastor, why am I not say? Christine. All right, Christine, Pastor, ain't you? Christine is Sophie, Kaswa. All right, thank you. We need to meet you and Papa Diasa. Christine, your penny star, Manuel Uncle. Your leaders, you almost boy a group every year, the almost say. You lose 3 million to corruption in Ghana, and I live now moving every year. There are 7 million or something like that. Okay. So 3 million now move to corruption. I don't know who believe who. Men, that's the kind of eco corruption. And count my no find your money. I'll move say. He'll be no change nature. He'll be young. And then I just say, "Ile binu so mudia and some corruption mutan yes anya man and so enkoye corruption tanya mabasa. If the leaders no more kind of going say ile binu dia mo forget the India, media mo di basen. Uta mani medjai, iko bank to amen ni ATM. Okay. Meko bank me never ko scan. When the munga jo mo so munja nya mo yen. Okay. Thank you so much, Christy, for calling us all the way from Kaswa. Hello, good morning. Good morning. Hi. Pacho, didn't baby are frame free. Sorry, I said you should go down to Mango and Pacific Dema. All right. Pacho, into receive. Yeah, I'm more can say too long, say on bed to go. Yeah. The main church and say, all goes to a bit on and easy, say, if they're back. I think a big enough by a fear Johnson. Somewhat. The right kind of one can hear. Okay. Don't kind of company. All right, darling. Thank you so much for calling from Dema. I have 9 more minutes to go. Stop picking your calls. 8 a.m. We are done with the show. Hello, good morning. Okay. On to me. Hi, darling. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Diana. Nyanko pa do me hoye na onso e. Na me adom so me hoye. Obalumba na hoye di. Ofa hoye pa, pa to wana mne ka se. Me ya ba me ameka me se amaya ya chimono. Sabe bread dasa. Na mpani fo ya ne mo man no no. Ya yin bi e obubu ya se ya timamfo. Na ye ni mo hwe. Because I didn't be almost should be open, but I'm almost saying, you know, a woman walk parliament, Madame Favor. What's my money if Madame Favor? And the almost yeah, no one is almost yeah. She told you, Diana, she told you, so but me, Malo, your friend, they told airport, like I said, to Chateau. But me, I will do that, Julia, I will call Aqua, Cameroon, so Chateau. Now, young man, this is Captain Blair for the most easy. I said, the open parliament, the Koran, near Papa, Koran, I'm sending to be a man or man, some kind of my animal say. Said it a fracture, and that your friends that is all my animal too. 2 boots, maybe I don't son. Maybe I don't say, I know, quite free. Only a bear must be in the reflection book. Malope, machewo. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, darling. Pacho ain't you. Hello, good morning. Good morning, my dear. Pacho ain't you. Pacho mo anonko. Hello, good morning. Me pacho yeto wonka yenko. Me pacho me de Moses. Okay, Moses ain't you. Make us a free panga. All right, ain't you, Moses. Oh, Moses ain't you. Me pacho. What is it? Ghana money for no. Adia omoye no. Me who ni say eh no me na akakuru no. No me na akakuru no pante we kosu bia o re bastards kwambu na omo kobo African Cup na no wuti ni hu say no me akakuru no ready a omoye. I say sabi under 17 bia na say Christians bi no gina
park bi so kura bobo so what you say yeah the also ni na no say ye bompa ye de mama no mpanimfo no say ye gya o mo saa ni ombe ya na ombe ye okay de me kakra nya kan no ko mo gya na ya pai okay yeah that's it for a contribution. I have 5 minutes to go. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I show you baby I'll frame me free. Morning. Hi, Pacho Meti won't uncle. Hi, good morning. Good morning. Yeah. Pacho didn't baby I'll frame me free. All right, Emmanuel. Emmanuel, Yentio. Okay, on Timinka. So let me come on WhatsApp and see what I have here quickly. Now, sorry. Hello. Hi. Good morning. Good morning. All right, dear. Pacho Yentio. The Kakati or region. Okay. Yeah, me Kakana work on it. On my moody, no clear. Me and I woman say, in the quay. That's okay. On my music, I say, on my muna, I say, on my music, and Hona. Ojuna, I want to see some man. I say, okay. And pay for Moody. Omni, Oma, mine, SIH. Ghana, dear, at least. Yoska, Emma Ghana. And they say, yeah, the ma or a Mantini, it's my pen, yes, my pen new. You can phone on the or my Mantini, almost so many papa for. Mamma, no man could be from my Gandhi, where there's a Ghana, Ghana, it says, and now. How much is your born in our Mundisuna? Oh, yeah, I shouldn't tell you. And so, yet, Momudia, Minemu Yagin, as I said, or man, the year when I pay young can the same. And see money engagement. Yeah, that's it. I think say my last caller. Nah, yeah, be sorry, you made it. So messages be Hana mini be free. Hello, good morning, last caller. Good morning. My dear, Pacho ain't you. Yo, what's in the case of fee? Tamale. Okay. All right, I'm going for more. Oh, yeah, Danyame, I say, Pacho ain't you. Road transport minister, answer me your kind. Yeah. Me Pacho ain't you. I say, man, no, I say, if you are one year to leave you, I say, we'll become soon to able to me. Yeah. Into this year, engineers, road engineers, as part of the proposal, now, most of your states there, and I want you to see it as a security post. Now, that na mbesi ma mwafa toilet ne nkwa se urinary now mo kana enyefe nti mesaya bo ha monka other side ne so nka ho na nye balance story. All right. Thank you so much. Thank you so very much. I'm not picking any more calls. Let me read these messages quickly before I signed off. This one says, Obapa, Edio, Ghana, beautiful lady, God bless you all. Mechecha Moke, yeah, that will ask you be. I think say, oh no, 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 concerning road minister, some can say, or the two boots, no. Yeah, the Bible John so dainty. Who took an old one? The original John so. I'm Pastor Richard watching you from my Abidjan offer. Is so good. Then I of course you know because you have script post. Now I do Johnson. Say any power from marginal to so a penny. Yeah, Jenny Tony and Fanya. This script post. Obi just Empire Johnson. Now we pay all cards a young canny. Now we are penny now Jenny Johnson down. We I also Johnson dainty. Obi Abidjan now Johnson. Sister Diane and of a Lumba. May God, may the good Lord continue to bless you. Pa, hey, Minister. The assemblable, Mr. Ameya, our commandant, and our honor so anyway, by Johnson, and I am fire to boot and Yati. Yet the na ye concram, near Johnny Johnson, by consul ewo a year Kunsukwan so, and also ye drew her na ye Jinara Eja. Ya Johnson, let Krunumuno Sabia, son Sabinadum, a bon can Eddie Amae, of fire. Whatever, call. Shamba go to one gumbe Philippa. You go dem mu. Abeko. Mato.
What's your space now, Wakasa? Yeah, pon. And she'll be a what's your mother? And see, whether my Quenwan will be Uncle said you, and Metam now says from being Mephisto. When you visit Yankasanti, Yamport, but no, do not wish Yame or Kumasi 104.1 a day, Kumasi Palm, I bought for so I say, Madame was in your Ewia, or semi acknowledge or more. Say better by her, but I say, I